sazivu povesti više računa konkretno o neratnim osobama s invaliditetom, jer je to trenutno najugroženija kategorija. Naša osnovica za povećanje nije mijenjana od 2009. Naknade su nam vrlo male, a ja 18 godina vodim ovu udrugu i borim se svim srcem za prava osoba s invaliditetom i napravili smo velike iskorake. Prvi moj intervju s vama, Željka, je bio u Livnu, kad su tek krenule invalidnine za koje smo spavali 9 dana i 9 noćiju. Sad imamo vrlo malo predstavnika u svim forumima za prava osoba s invaliditetom. Jako puno ima problema i ljudi koji još ne znaju da imaju pravo na invalidninu i bilo što. Ruralni dijelovi su jako zapušteni, nemaju ni higijene, ni sredstava, ništa sad po ovim mrežama ja pročitam. Trebalo bi naći načina da nas neko konkretno zastupa. A što se tiče zakona, Zakon o zapošljavanju postoji i on se donekle primjenjuje, samo što se zloupotrebljava. Svako 16. osoba treba biti u svakoj firmi osoba sa statusom invaliditeta iznad 60% i nisu sve osobe s invaliditetom nesposobne, imaju svi manje više preostalu radnu sposobnost i trebalo bi im dati šanse i poraditi na tom da se zapošljava. Evo, što je Marija rekla, mi smo otvorili kutak sreće, 12 osoba s invaliditetom radi, dajemo instrukcije i Livnu, nedavno su nam bili i službe za zapošljavanje, predstavnici iz Livna, da slijede primjer naše dobre prakse. Evo, ja bi samo, novca ima, samo se pravilno ne raspoređuje. O nama se vrlo rijetko raspravljalo u parlamentima i u skupštini. Marija je u zadnje vrijeme stvarno potencirala pitanje sve koja bi se dogovorili, koja su aktualna i evo to bi bilo moje pitanje. Hoće li se zauzeti za ovu populaciju da bude zastupljena? O braniteljima se priča, svakako i treba. Oni su često jer su masa koja ima kritičnu moć i može odraditi pritiske. Od nas su djeca i stare osobe, stvarno nama treba pomoć. Kratko se referirajte na ovo pitanje, izvolite gospodine Buki. Vi ta primanja primate od federalnog nivoa. Mislim, mi nismo zato, ali normalno imamo naši, imamo mi kolega naši koji će biti gore, kojima mi možemo to reći u federalnom parlamentu, da to govore. Slažem se ja. S time, ja bih vas samo zamolio, drago mi je, čuo sam da nisam bio u tom putu. Ima toliko kolegica dole, kolega ko vodi u Ljubuškom, da to predlože dole, možda bi ja mogao i gradonačelnikom i s ministrom našim sjediti, ali bi volio da neko ima dole udruženje koje to vodi, da probamo i tu ideju dole. Bilo je Mila Primorac je vodila, pa su je u Grozgoj, Pero Raše, dvoje koji su bili Milan Mucić. Mislim, dobra ideja, mislim da ne bi čak i naši doli gradonačelnik bili protiv toga, oni samo im treba dati ideju. Mislim da ne bi. Sam i ja imala problema. Mislim da ne bi bili protiv toga. Mislim, tu smo svi složni. Na svim razinama ljudi, invalidi, djeca s posebnim potrebama, mislim, tu nema priče, svi smo mi za to. Sad koliko se to provodi, to je drugo. U redu, hvala lijepo, kratko se referirajte po ovome, pa idemo na završno obraćanje. Izvolite, gospođo. Ništa, ja sam već navela ranije i Zora navela, ja sam tu nekako s tim osobama navikla i kad dođem popit kavu i bilo šta treba, uvijek sam tu na raspolaganju jer smatram da mi moramo biti dio ljudi koji će pokrenuti procese, pogotovo za osobe s invaliditetom. Tu bih istakla i mogućnost centara za socijalni rad koji uistinu ne rade, ne mogu reći odgovorno svoj posao, ali tako ispada jer i oni su dijelom zaslužni, pogotovo za ove općinske razine, općinske i gradske razine, oni bi trebali biti koji nositelji tih dijelova, a vidim recimo ovdje konkretno kod nas u Širokom Brijegu najaktivnija po tom pitanju udruga osoba s invaliditetom i gospođa Zora Mikulić. Znači to je jednostavno tu ljudi moraju odgovorno raditi posao, mi kroz županiju, ja sam svojim inicijativama predlagala, međutim, nažalost, ta nijedna uvijek mi kažu, evo ovo što smo rekli, to je na federalnom nivou, ali za ove stvari ne bi trebali postati nivoji, znači ovo treba biti prioritet, bez obzira o kome se radi, koja politička stranka, koja politička opcija, koja vlast, znači svima bi to trebalo biti prioritet. Hvala lijepa, gospodin Rajić. Pa ja nemam što o gospođi Zori dodati jer ona je zbilja ekspert u tome i to mi svi znamo.
Jedino što mogu kazati, ako netko od HRS-a uđe u županijsku skupštinu, da će sigurno se malo bolje čuti za vas, a i da ćete i vi sigurno imati lakši pristup u županiju, jer evo i sam pristup u samu zgradu invalidi ne mogu doći i to dovoljno govori koliko je se vlast zauzela za invalide. Za tu kategoriju, Da, ja mislim da mora se i po tome puno poraditi u cijeloj županiji, jer puno je objekata gdje bi ljudi došli, možda i obratili se, zatražili pomoć, a nekad su u nemogućnosti jer ih ne može netko dovesti jer su ograničene u Ja sam baš ovaj zakon i predlagala izmjenu da se ugrade te arhitektonske barijere, međutim još uvijek, iako je prošlo od javne rasprave više od 2 godine, to moram istaći, nije došlo do realizacije. To je opet potvrda sporost procesa. 2,5, ali tako Zorano je bilo? Je, pa evo ovih dana imamo s Ramljakom sastanak na tu temu. U redu. Samo da ne ispadne da je samo problem to u široko, znači to je problem svih građana. Gospodine Marušiću, kratko se referirajte vi. Ukratko, ja se Zora poznajemo, znači u svojoj namjeri ulaska u skupštinu županije posložio sam znači stvari, prioritete za koji će se boriti, znači branitelji svih kategorija, znači branitelja svi, to je broj 1. Osobe, civilne osobe sa invaliditetom? Oni su na drugom mjestu, dakle branitelji... Bilo je pitanje od gospođe Zore za civilne osobe sa invaliditetom. Referirajte se Evo, odmah. ja sam referirao, znači zašto sam se tamo kandidirao, znači broj 1, ali ovo je visoko na listi mojih prioriteta, znači invalidne osobe, jer sam se Zorom dugo, dakle svaka tema, svaka rasprava, bilo šta što uđe unutra za invalidne osobe, ja ću biti taj koji će to podržati i raditi i tako dalje. To Zora zna, ne treba napominjati, ali Marija očito do sad 4 godine da je ona više od ostalih se borila za tu populaciju. To je jasno. Idemo na zadnje.